دم باش بینرین هجا خوش تفید و خلاکی در برنامه جوانی کوی تواری ما یه خلاکی لسر ویجا ترانا بکرنیه یعنی عربی بجنی ادب الصاخر تحلیه نکته دقل نویسر و چیروک نویس اسماعیل هاجانی ما مصادق گلکی خیراتی سپاس باش اگر ام بچن ناوی بابت ادبا ترانا بکرنی یعنی ادب الصاخر قالوا رهو رجال في أدبش كيف هاتينا بوشي وكان درست بنا الجهان الأدبيات هذا تخمين عام هي زماني بريا زماني جستي مروان افتشتكي ها بكونوا كان بيني أدب الصاخر آن أدب تنعامز آن براي مال بقول بيجني مزاحي زماني جستي دا أدب الصاخر هي بیشتر نویسیم پیدا بود دست پیکاده بین بری میلاد مسیح سر زمانی گریکا و میروز داستانه که بناوی شر بقا و مشکان ادب ساخر بیشتری بدو بری سر زمانی فرعونه 3000 ساله بری میلاد داستانه گدی ہے سر زمان فرعون بناوی جوتیار مصری برانبر ده صلاته زمان بابلیا ما هيا نابرا سيد وعبيدة بين قرون نابين لروما سر هلا ساتيرة خواهاتيا بإنجليزي ساتيرة هاتيا جن دارستاني ين شهواني أو مروف من ينكو بالشكل مروف وأطراف حيواني شكل بيكانو قددان أفاد دوشوين خداوند ميبون بطريقانوس بل سر بازاري بون بيشتي هيجي بت أدب دروني أدبيات الدروني بو خداوند خيري بهالكفتا هاتنا برهمي أفسترانت هاتنا بودن بشتي وبيا بربلا بيا وكاتب ساخر دائما مستهدى ده صلاتي چونكو مروفة كي رجبينا راسي الظلمي تيتن بون منا يكمين شهيد أدبي ساترا نيرون أو كاتب كشتي يكو أدبي ساخر نفسي بترا نيوز بله يعني كواتا أفره ورجالها جالكي كيفن بدرن سردمين جالكي كيفن جالك كيفن وده أدبي ما كردي دفكي ده بله بالصدان تيكستري قاوي هنا ليه مخابن نادي نفسي ما أنا نفسي نعم يعني لو كنت داستانك في الكردية كردية سر كتير مثلا ستران برتنا بود باب حما هو باب حما مير كيك شاف جلاوي نخوش بتن نار رازتن وعلى اساس دي جلاوي مرار بتن وقت كتير كريم رازه كريم خسر جت الصبي رابط كرسر جت وجل مريا خلك السر قوتيا دائما ادب الصاخر يتي شن سرچاوا هيك شو بس خشينيه بله هو عرب بن ابله این زان یه خلق حیله خالد کن بچه کی دونی بری خودنی پشت این که بود کاتب ادب ساخر کاتبه که خمگینه ام دي حسابي مجرب كان بل از حست كم اشتكي دي بوتا بيجم يعني بيجن سخريه يعني ترانا بيكرنا چواشيه پركي نوبرا خاندوا و وي جوره وجاي حدا چيكن رخنا گرد بيجنا وي جوره ادبي تنبلا ادبي که راستا خود دیده وارگرتن بلس بو نمونه کاریکاتور خبره که بچوک لطالیا گواره که آن روزنامه که کارتی کرنا و پترتر جوان همین نویسینه تنافی روزنامه و گواره دا تنی کاریکاتوره که بچوک بری خوب دی تماشا کی هم دنگ بدانا یعنی کارتی کنی وارگرید کتن ادب ساخر جی زودتر دیگه هست زمانه که بسیطا بجن آسانه
والنيفة شرطية مثلا زمان الفلسفي قال جرى نورك خواندوانه که برخواهد داره خوینه جاره دو حتی دیگه حتی در انجام الفكرة كي بله اللي فكرة أدب صاخر زلالش برهدج نافت كن بأدب تنبلا ادبیات بله سیدات بیجن یعنی رخ نگرد بیجن بجی همین ما از وجا به مثلا اوات بحثی کردیم بوچی همین ما اف وجاها یعنی اف جور ادبها یعنی هاتیا گریدان ب ایش و آزاران بیانجی معانات و أغريكا كقوري بنفسك الدروني بأدب نفسري أدبيات الصاخر دينسن بيجن أغريكا كرافينا جديناتيه جبل أو فشار الدروني السرواهي بنا دبنا تشكي واتشا أفري بازا نفسينا يكون بني ربازا كنيه جيشو آزارا كنيه بخلقين جيشو آزارا كنيه بخلقين و دوی کنی دا گریه بخلقینه وقتی نویس کارک تشتكي نویستن مثلا تناف قلت لكم معهود على عزيز نسين اللي در حقي وقتی تو تخويني تو دكاني اللي قاوته خلاص بيده هست بجاني دي كده شنو قد جديد الدار اندر خدا شبه هندش بيجني كوميديا رش بله كوميديا رش هجي شو بيجني كوميديا رش سيد ام چات قارن بيجن يعني بس هما كانت تنت إلى وجود يانجي يعني أف أدب آخر ملهمكي فلسفية ما مستعد جورة كهاي تهريج يعني كنيج بو بس كان كنيج اللي كان فكر الدو أو أدب الصاخر يعني هر فكرك يانجي هكر كانك بهزر مهرجة تهريج دفيتن كانوا بهزر بتن بلاك القلبتن ينجي تتكاري بيجي اف بيجي صخرة ما مسويش دراما يعني دراما الناس يعني بيجين اف كسر الدراما هذا شغل كان بوشي ناوي يكرن دراما رش يعني كوميديا سوداء بوشي رش يعني رش بينا هلبت اف نویس کارین وی کاری دیکن بتلین دستانا نه کاری که بسان هیا غصان کنه وانی بيجي مكان خلون بيجتن نویسری ساخر نه نویسری خفیف الظل وقت عربی بيجنيان بيجن رو کن آن دین خوش آن اوانین باری و پرش خما نه کسی که رح سبکه يعني نه دا گرتش خما چونکو ادب ساخر چکش دست فقیری دجی زنگینی دست مظلومی دجی ظالمی دست مثلا نزانی دست دجی زاننده همین تناقضات اف مفارقات هنی هفدش ادبی خلقین بر هنی رجبین يعني متبجم قلت لك جاني محمد مغبوطه هاي بيجتن هكاز بن يسم ازمرم هكاز لن يسم جدش برصد مرم همي ده ما مستهده بله اوصل چونكو هفريكيوال قال دا صلاتي اللي قال جواكيا قال آينيا قال كيشيت هم كيشيت جواكي تين التوظيف كده مثلا بو نمونه قلت لك عزيز نزين بيجي 200 جارة از برانبری دادگاه راستام و فاطمه زندان کردن و هر جاراش زندان اجدا کفتیم یان بر همک یان دو بر هم چاپ کردن تحدای که هی نویسری سخریان دائما ما قابدی گوت یکمی شهید بیتر نوانوس سردست نیرون هاتا کشتن سر ادب خو ادب ساخر اف کاریکاتوریست چند ناف عرب اولات بیشتر دیکتاتوری هی چند کاریکاتوریست ریویان آن هاتی نزدیک آن کشتن هر واسه نویسری ساخر جدا مستهده يعني نمونه ناجي العلي لندن هات كشتن زي كاريكاتيريك هي ناوي بنام شو بريش الصلاة الشامي علي فرزات بلا العراقي هالكسنا مهمة همي كشتن هم يرفينا عن زيدان دربنا ما مست التكنيكا في أدبي يعني دارشتناوي نفسيناوي تكنيكا بتشجي أواصدرش غير ريباس ما قلت ناوي أدبي تنبلا
بله يعني اتم ورقيلي تنبل اللي دارشناوي زمانك أمجن صانعي يزلال اللي پیدا کردن خلقاندناوی گلب زحمته حتی نویسکار بشیتن تکسته که تن آمیز بنویستن او مفارقات عن او هلویسته بو پیدا منی بزحمته يعني بارا صانعی بتر بردست ناکرد بارا بتر يعني سر هفتجا بله يعني فن المفارقات فن المفارقات ما مستأس حد كان بحثها يعني تشتكي ديب كان تبحثي جماوري ما بحث جماوري ناقل أنقول مثلا بونمونا قالوا جماوري في جورة أدبي كينا يعني دخل محددة يانجي كسل مظلوما يانجي كسل بندستن يانجي كسل روشن بيرن خب بو هميايا چوكو همي دينا ورگرتن مثلا أدبي فلسفي نغبات ورگرتن یه زمانی بلند بتن هزای کول بتن نخبه کم عین دوار گرتن بس اول هر کس دوار گرتو خوشیش دمید و هزار زود گهتن یعنی مروف خاندوانی بسیط گازینو بر خودی گوار دست داد شیمین بیش خالد کنه تو داخل خود دیگریتن يعني بون نمونه وقتی بحث کاریکاتیره کی بکن مثلا کاریکاتیر جريدة ما جريدة روزنامه شيء حمي مال هذا يعني احتمال الجنكا أمي بخيد أنظلامك أمي بخيد صحكة كاريكاتيري وبيخوش بيت يعني همسا يعني موجود دسبيكا بيدابونا بشريتي بنا بيجي تشكي ام بيجي بندستا دجي سر دستا تشكي مظلومة تشكي تشينا حجار وبلنغازا يعني بونو مونا كاريكاتيري هاي صار زمان فرعون المصري طيرك دشت سرداري بيچنگ بپیستر کردنشت که تو تماشا بکی او هنرمند او چه کردی پیام اکای ایش فراغه که چی نکیده که هم زانن طیری چنگ کنه بچنگا دشت سرداری چما بپیاده چد بپیبریسکی ما مستعد تشتاق ديتر يعني جبلي جماوري يعني تشوفون هو كاري الرواج وبيدا يعني بيدابونا ويعني بلافابونا برنجاكي بالفرح جهاني اف ادب اخر بلافابو محتاجيا بيدفيا ملتنا نجبو في ريباز ادبي بيدفيا يعني ملت او ملتي تو بحثت كتشنت بيتجيبون تشتكي وصل يعني همي جوا كذا ظلم يا هي نابرا صراع هزرية هي طبقية هي أمجن صراع سياسية هي يرنتوية هي هم مروف محتاج تشكي كنا ما قد سبيكي بيجنا في ربازي تشكي هجارة تشكي مروفي أمجن بندست وقلت لك هاي أبجم دي سيا غصان كنفانيا بيشتن هر أردي آزادي اللي بربتن وي أردي أدبي صاخر كيم دبت وبرو واجي هر أردي ظلم وزوري بربتن أدبي صاخر زيتر بتن يعني تلقى الهندي تلقى البوتشوني أوقات بيجيت أو جورة أدباء جارة قديس سرح الدايح هي برنامج هي جوكو ظلم خلاص نبي مفارقات الجاني خلاص نبونا تشد بدنا كجواكي ديمقراطي بيجي همي شان الشينا هاي لا تجيش بروجرامين بس صراعك هاي نوع من الطبقة العاملة ده عامل قال ده خداني خصم بيجي خداني شوري ظلمت بينتي كذا بيدخل النجان شيء بدنا نجام بينا يعني الضغوطات النفسية بيجي فشاري دنيا يولي كتن بناي بتتشكي دي زفرت هذه دن ربازة أدبية ما بحزك. دناب عربان دا جاحظ بله جاحظ أتشين بيجم أو بيشنج بو يانجي بلي وجيها بول أخطأ شيء خطيئة أبويا الحطيئة خطيئة جاهز بديع زمان الهمزاني أو مقامات أو نزيكي في الربازية دناب أدبي على بعض خشك تدبي ديتن كلاسيك وينهج وحتى أكثر جحا مالا مشهوري ما كردا مالا مشهور أنا مالا مشهوري كردا مالا نصرادينه يعني ما كردا باشا أم از باجي بحثي كردا كم رانيان نويسرن في ربازيجي
همه دما کیشه هبون گل خموکی یا خمگینیه ما قلت مروف هشيار دناف جواكي دخوا يدن صور خمجير توشي خموكي بدن قوا وان مفارقات بينتن وان بيداديات بينتن كارتيكرين دروني بيتكتن وكما قلتي زانان دروني بيجن روين هكاش ديناتي فانا ايضا منبي ما ايكي ما مصايكي وكي بيربال در انجام چه نهارو که ام ببینم پیربار بری 20 سال من همین مخوان 3 سال مخوان پتاتا خورکان و ناودان بیرم چند تکستین سخری نویسیم. فروید بیجید سیدا فروید بیجید بیجه فکاهه مازنترین بر همه مروفاتیه. تعلیقات السرچیه چون ده. چون میشه اوه کمرو محتاجی هناسه دانه کنی هناسه که بوم مروفا. افري بازا ادبي معاناتي تبي كاتب يبتلينا كاتب اوي معاناتي اول نخوشا ترجمه كتا كنيه ورقير وقت وي كنيت بنتن جديش قالت ورقيرتن هر نویسرکی تکستک نویسی پشتی هاتی خواندن دبتن ورقيري كني بتو خوشیج لی دهاندر خدا در انجام وی کنی گریه چونکو ام بیشن دو تشین هفدش بیگ و نشادان. نیکولای گوگول. بله. اوسط بیجید چه تشتک وکی کنی بترسنینه. چونکی چه هیز نشدن راستینید. راست. یعنی وقتی مروف کنید ايش اخو كانت المشاكل اخو مصري برا بترد مساله انه صدا يزيرك وحتى يعني الشريد الجديده صلاه اخو نكتات قلت له شارع ابو الصين وكاريكاتير سبيك جود تشيك اب افونر تشيك اب دستي مظلوم الله ما مستأم ما بحثك ادب ساخره وجا بارا كردات چش في ادب قالوا ما كردات چه نویسری ساخر هنه نویسری ترانا بکرنه جبی نالبندی بله ما هنا من دست بگی بود فولکلور کردی گله تکست دولمت داره بجوری ویچی جی چیروکی بگیره جی سترانی بگیره جی سرحاتی بگیره مثلا بونمونه زندگی بگیره مثلا بیشم چیروکه که بینی حواره کلیتی بله زم تبیستیاننا میوانه شماله که küçük vahaya habler bir her ağzı bir nasıl bir mivan kayıt iştebkin. Çesarkani çavi kulil teket yapıp. Dibijit ve Amerika hatır malamadım bu fazla. Vazi zavujum mudim zaru ekabetun azime mala babı khaz zaru müşte kulil ka ha ağda khandaqat du giritu khadaqat و mutavali. ساعات اذا تشد جاوي دور اذا شنو في نغير يوم. او تشد بيجي تخيره باش تحاول مثلا ابدا داوي جدهم تخوي وخد خطوه بيري كوري نماي ساعات هذا الشيء باب دشت تتبع خذ بيري كوري تشاي دين صار ابي او خيره تشيرو خذ بورتين الملكات مالما دم بخازت مثلا زوجهم ودم زاروي كبد زاروي ندي منظم مريت السركاني مشتا كل كهاب ابدا بخنقت اشبو كره خالجري اوجه خود خود بابي وكوره بشترى حتى ميفان بخود تشد دبيجي ها اهم خونا كوره خود أفرش جودك جودي أدب صاخر شو يجليري لسر هبلبونو بهشياب مروف كرد يجي ما أفتك سر قلم مش إحنا ناف أدبي جليدي كردي بس نعطنا الإنسان مخابني هن والله تشبه خير الإنسان ما هي الكردستاني نافدار الشيخ رزاي طالباني الكرمانجة مال أحمدين ألبان مهابوية قالت تكستيد بربلاف احنا ناف الديوان الشعري ده مثلا جا قرخوي شرخبونا ميشكا قالك دي هنا ممكن ناف نن بيراما ناف ادبيات كرديه اين ديتن لي ام بيجي وقت تايبن من اغني سكر ادبي صاخر دي صدوقو عزيز نسيل ام محمد ماغوت حالي حاضر معنينا بس ما كلتوركي الكلتوري دولة منا هي وبس مخابن ما كاربونا كده
اما مستطو يعني وقت چیرۆک نویس يعني چیرۆک نویس يعني جن نویسەر تا gelek berhem nivîsanîne ji vê rêbazê ne. Rastiya dikarim bêjim tu yek ji wa kesayê yê edeba saxir nivîsî. Tu hindekî bû me behsê berhemê xwe bike, behsê ezmûna xwe bike. Edebê saxir edebekî bi zehmet e. Berhindê ji nivîserî tu yê tilên destan e. Ez nikarim bêjim xwe ez nivîserekî saxir im. Belkû hin de hewl me hene. Di hin de teksta da. Şên bêjim di her pênc komelê min çîroka de mumkin e tu her komelekê du sê çîrokeka bibînî ev tehekkum têde heye. Meselen tehecüm têde heye. Ev jî hinde curên suxuriyê tênin. Sawîlkeya Kurda têde ye. Me hewl da trajîdiya Kurda bi keniyê pêşkêş kir. Mesela bû nimûna çîroka Soro serqetl û amos Sûriya. Çîroka Soro çi bû masta? Çîroka Soro mamostayê genç. Şinû bitin mamosta. İşte gundekî. Roja êkiyê şinû gund jî medreselê vedbin. Ew bi xwe rêveber û xizmetkar û mamosta ye. Gundî hemî wê rojê bike zaroxet xemrîn dibine xwendingehê xwendingencê jorek e, jorê gundî. Wextê diçe jor pirs dike sê keçik spolê de navê te çi Canîbî Sorî, navê te çi Xezalî Sorî, navê te çi Şîrînê Sorî. Gencek şu an qutebî jor ve şu an emertir bêjin ku miraqib. Bêjin mamosta xwe nawastîne hema hemî navê me Soro Sorê ne. Her sê keçik Sorî ne kurî Soro. Ew ji paş de dikene dibêje wela bayboxa min ji Sora. Lê piştî bite gundê de min te mala mêvan ev kerê avê jê re kêşetî boza dibîne şûş Soro. İşte mala muxtar xwanecê re hezretên mêvandarî sayê wa di rewa dibêje werî Soro. Çarçende sê wa ji beleka. Vî ev pirsel de peyda bibîje serra vê gundê gel rengê sor çi ye? Çima navên kûçikê wan, kerê wan, mirovê wan hemû Sor û Sorê ne. Heta xwandin xelas bitin nageh de encamê pirsa xwe xatira xwe ji gundê dixwazit û dibêjte wa heke dinya hûn bêne bajêrê mala me nêzîka birix mizgefta mazil ve hema hûn bêjin mala mamostaya Soro kîjana hemî dibêne te wa heye. Ew bi xwe ji derke Soro. Ev li ser qetl û ama sala şêst û nehê kuştara gundê Sûriya nivîsandû. Trajîdiyeka, mezbeheyeka, fala, bisilman, êzidî, kûçik, haşek, em bêjin ker, pêk ve heywanat ve kuştin di kotanekê de lê me bi zimanekî pêkenû pêşkêş kir. Ne her bigirî û xem û trajîdiya û enfal. Te behsê bajê kiriye wekî saxir te behsê kiriye. Belê. Belê. Dibêjin Molière, Bernard Shaw, Aziz Nesin eva gelekî yani zeka def wiha bû. Mamoste yani ev zeka he êk ji mercê nivîsîna va tekistan e? Helbet zeka êk yadî xemxorî. Xemxorî. Çünkü ew nivîskarê zekî bit xema miletê xwe dixwit, ya civaka xwe dixwit, derdora xwe dixwit. Barê wî giran dibit mecbûr bi goreyê wî fişar û barê giranî dê penayê bite tenfîsekê riya qalemê xwe û ew edebî saxir em jê re bêjin. Me got gavadî Ezîz Nesîn dibêje 200 cara ez beramber dadgehê Rasiya me û çend carî de hatiye zîndankirin bi hukmê giran. Lê her cara ez derkeftin zîndanê yan komalek yan du komalê çîrokan tide nivîsadîne. Mihemed Magot me gavadî got helîsa dibêjtin heka hergê heka leşê min gultekê bidine ber evê diêşin mişkestî divêtin mehelekî gulta nêzîkî malan bit. Yani ku hin endamê leşê mişkestî ne diêşin. Yani bargiraniyeka zor e ser nivîskarê saxir ew nivîskarê xemxorê civaka xwe ye. Yani em vêrê tiştekî heye. Ji bilî keniyê yani em çawa dikarin bêjin filan kes edîbekî saxir e? Ji edeba wî diyar e. Ji nama wî
وأدب خلنا ما كمروفات ليش ما يدير أدب يعني مهرجة تني كني بو كنية يان أبي كني هزرك الدو أو أدبي ما قلتي هزر القلبة وكني القلبة أو أدبي صاخرة أدبي كي راقية إتا وقبول كريم مش جواكي إتا والقرتن وأصاني بله ما شعر، چیروک، رمان، گوتار، شانو و حتی کاریکاتر افهمی جی أدبي صاخر ادب ساخر تیدا هیا کیش فا بهتر نزیکی راحت هیا ما حقي شانو دهوكي خوار تاينا بيرا من داس باش دوان كان صار شوي لما كان شانو جديد ديدن الدهوكي هندك ام بيجن جرتو ومشهد السخريتي تيدا هابونا واول سخريتي وكي يكون جماوار ونشتي رابط شبراب قطت يعني بك التفاعل شكلنا بين جماوار واكتر يصير دبي شانوي اللي دف من فوق اسماعيل براستي بترتر جيروك بتر مجالي هي كوت دباقة مهم كان دستيتي كستيشانو جمعنا من بلاف نكينا شوا نخشي كردستان أطلس دينادا شانو كديش هي بنابي دايدي مشك زيدن ابن أفصالا قلبو زانقا زاخون ماش بكن أريج لا تكستك السخرية سر زور دادي يعني اگر بحث هندك نمونه بكن ومستان متنبي هفرك بو قال كافور أخشيدي بله بأدبه هو يعني بوشكين صار قيصرة شارلي شابلن السينما دا بله يعني وقالك نموني دي تروكي محمد المغوط ما بعسك التوفيق الحكيم إبراهيم جلال جامعة مستقام كان بيت في كاسين توصانينه جفا كما قال مفارقات دانا قالك درد السري هنا قالك بابت هنا كون وفاق جدن فيجوري أدبي بالمسينو ما بيدي هيا وكو كورد وكو نتاوك بل كل ما شركة سي بترتر في ربازة أدبي هيا چوكو قوادي ما تقولنا خدا قول هر أردي آزادي اللي هبت ويري أف أدبا كيمت بد هر أردي كيشو وقرفتاري بربن أف الفيجي عن في بيئي أفجوري أدبي بردبن هم كل محتاج باشا أفجوري أدبا يعني جي كار أنينا هفدجا أفا يعني لوجيكا جيانية جي بس تكنيكا جي جيانو باوصا يعني جيانو وصا الباب بس تكنيكا شو دي المصداقية كاتب تكستاقا رازقوية خواكا مفارقاتها وخلك حميد بينا هذا جبيت كان بس كسنين بيشتي هي وحتى القرآن ده هي بيجي وهو الذي أضحك وأبكى ولا وعربت بيجي دقلا هذا من البرن دقلا هذا تشتاخو يا بتنبونا بيامنا كما كيشو قلت لكم دسبيكا ولا عرب هذا من شر البليه ما يضحك شر البليه ما يضحك يعني هند او شر هي تجوار بيت كان يجي خوشتره يعني بس بوچونه قدي هي امام استاد بيجن كلك ده صلاه هنا ده صلاه او ناخوازن راستي واك حسابه يعني خب كنا وقت بيجن آرمان جوا مجبور دبنيان جي وكي فنك يا أوجي سردا برنك وقت تنفيسك يا ريك الدنوا دا بجاكي بآخر دا أوجبك بجاكي آرام من برسافك يقين نين بوبي تاني أسيك تشتد بجم أبا تنفيذك بو نبي سالي باش نيجي تنفيذك بو ورقري ممكن سلطة مفادار بدن بابا ببين مثلا هزرمان تنفيذك هاي مخاطر يكون ملتا يجي تنفيذك هاي بارسفيك بوش ما مستا زوج سپاس كنت بخلكي باش دور بالقلمة تا أمازون كن راستي
سپاس بواجی و دستی و خوش بینرین هجاب وی آوای ما تندو مایی که بخیر که حتی خلک کدیتر ببینین شاده بخیر